Pemirsa sanganan Gipang pinake silih tunggil soroh sanganan sane kantun rajeg kantos mangkin. Rasa sane manis saharnya ngawinang sanganan Gipang kantun kesenengin krama kantos mangkin. Wayan renyi silih tunggil krama sane makarya sanganan Gipang ring Banjar Tiga Kawan, desa Penglumbaran Susut Mausang. Kantun ake krama sane seneng ngajeng sanganan Gipang. Gipang sane pinake sanganan tradisional puniki ketahipun kaanggen pinake serana Banten. Ipun latarang lakaran utama makarya sanganan Gipang wantah beras ketan saha gendis. Ngarianin talerdangan antuk ngukus ketan kantos rateng, usan punike ketan sane sampun rateng muali kajemuk kirang langkung selami rahina. Sesampuni kering, ketan raris kagoreng kantos empuk. Usan punika kedagingin gula pasir cair, saha ketan goreng raris kaaduk miwah kacetak. Serana sane kaanggen nyetak sederhana pisan, sane merupa lingkaran seng. Campuran ketan goreng saha gula cair kedagingin ring cetak. Selami rahina ipun presiden lasang ketan kantos dasa wiyadin 15 kilo. Dasa kilogram ketan presida kaolah dados seket sanganan Gipang sane ageng. Sanganan Gipang adolan nyane kaadol antuk pengarga dasa kantos roras tali asiki. Pertama mana cerita kita nemam, kita kukus, kita kukus itu kan umah, kita mau jemur. Berapa hari Bu dijemurnya? Dijemur tergantung panas nih kok. Panas sewai yang setelah kering, dan panas 2 wai. Setelah kering diapakan Bu? Berkering, ini goreng. Goreng campur ini gulain gula. Sampai dijemur. Selama ini dijual kemana aja Bu? Ke Kambuh, kayu ambuh, Pasar, kayu ambuh Banten. pasar di sini ya? Iya. sehari-hari Banten 10 kilo, 10 kilo. 16 kilo paling akeh. 10 kilo jadi berapa Bu? Jadi berapa keping? Ada sini 40, 40 ya. Dijualnya berapa Bu? 10, 10.000. iya. Yang kecil, yang besarnya? 12. Renyi sampun saking suwe makarya sanganan Gipang. Sajroning makarya sanganan puniki sasi sabeh sane dados pialang. Dayu Swasrina, Biro Bali Pos Bang Linguningayang.